Zaman ini bu, metak entah oleh HP. Hidup katik geradak kan budak zaman ini. Ngelantai HP. Maka itu ibu, zaman bingen kita ni cerdas-cerdas otak. Karena siang main ni nang, ngetak-tak main ni main. Jam tak-tak main. Mandi ngebo, jalan tu. Gawe ku jam 2 mulai ngaca ke gudang garam mengalim. Jalan tu mandi, jajak pukul 5. Tegak ayah pucuk galengan uya tu. Mana tak? Baiklah baju balik, rai teh hitam. Cuman pacak berenang. Jajak pukul 5. Kalau pergi sekolah lah kelandasnya berjelentum rantum. Lepo pikiran. Malam kayak sudah isak main jimbo. Sore-sore main tekupan, main pantak lele, yang belah sana main yeye. Jadi lepo otak ni.